नेपा अन्तर्राष्ट्रिय खेले विश्वया तजागु चपुगु सगरमाथाय देनाप विश्व शान्तिया अग्रदूत गौतम बुद्धया जन्मभूमि वो थिथि संस्कृति तमिगु दे दखा नाजा जजलपा नेपाल च्यानलले नेवया जाछ नेवा मसिका स्वयासना दिपि सकल सकुमे भाजु मेजु पिन्त दुनुग्ला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा प्रत्येक धर्मशास्त्र अथवा ग्रन्थे उच्च स्थान बियातम गणेद्य या त बौद्ध व हिन्दू धर्मया अनुयायी तेस विशेष रूप पूजाया नावगु खनिदु चेतनाया प्रतीक कथ माने नातम गणेद्य प्रत्येक अङ्गया सारपूर्ण अर्थदु सिद्धिदात्री वस्पोल्या त गणपति लम्बोदर विनायक एकदन्त नाप गजानन न थ्यागुया नेवा समाजे गणेद्य या त अतिहे महत्त्वपूर्ण स्थान बियावगु खनेदु नेवा बाहेक मेमेगु जाति तेसन वस्पोल्या त अग्रस्थानीयतया माने नावगुदु भिङ्गु कार्य थालनी या न्यव ज्या सफल जिमा थैगु कथ गणेद्य या पूजायै थतेहे थौए ज्याज सजिमिस सोनिकाले विराजमान विनायक पी मध्ये सूर्य विनायक विषय त कया छगोरिपो तयारिया नगुदु स्यादिस प्रत्येक धर्मशास्त्र अथवा ग्रन्थे उच्च स्थान बियातम गणेद्य या त बौद्ध व हिन्दू धर्मया अनुयायी तेस विशेष रूप पूजाया नावगु खनेदु नेवा समुदाय तेस थपिनिगु त्वात्वाले गणेद्य या पलिस्थाइना न्यानिथ पूजाया नावगुदु नेवाते थगु जीवनी या मागु हरेक कर्मकाण्ड अथेथाइगु जन्मया इ निसे कया वैगु प्रत्येक संस्कार्य छोले ज्या सुथालाक्क न्यामा धाइगु मनौतुना नापालाक्क गणेद्य पूजायै वस्पोल्या त गणपति एकदन्त लम्बोदर विनायक व सिद्धिदात्रिया नाम नमसिके फै विघ्नहर्ता गणेद्य या त नेपा देशे जकमखुकी मेमेगु देशे न उत्तिकहे माने नावगु खनेदु चेतनाया प्रतीक कथ माने या नात म गणेद्य या प्रत्येक अङ्गया सारपूर्ण अर्थदु ज्ञान्य प्रतीक कथ कया त म किसियागु छदु म गणेद्य या त गजानन न थ्यागुया अथेहे वस्पोल्या हरेक अङ्ग सकल प्राणीते त ज्ञान बियातगु खनेदु वस्पोल्या हरेक अङ्ग बियातगु शिक्षा छिगुनीति उत्तिकहे महत्त्व जा गणेश चतुर्थी न थाइगु भाद्र शुक्ल चौथी खुनु नेवा समुदाय तेस चथा नख तजिक्क हनी
गने द्यया जन्म जोगो ख थाई थुखुनु पूजा याई मद्यया त तथा द्य थाई थुखुनु हे भारत थाइल्यान्ड वो मेमेगु देशे न गणेश चतुर्थी माने नावगु खनेदु थुखुनु नेवा समुदाय देश हलिमलिसिया फलफूल वो समय बजितया गनेद्य वो चन्द्रमाया पूजा यागु परम्परा दु गनेद्य नापन स्वापुदुगु चथा नखय विषयले थिथि किम्बदन्ती त स्वाना चोङ्गुदु थथे सोनिगया थ्याथासे विराजमान अनेक गुण दुपी गनेद्य मध्ये खोपया सूर्य विनायक न छमख काठमाडौँ उपत्यका करिब 14 किलोमिटर पूर्व व भक्तपुर दक्षिण पाखे सूर्य विनायक विराजमान जुयाजोङ्गुदु धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण अतिहे महत्व जागु थुगुदेग सिपादोल गाविसे अवस्थित दु थोदेग लिच्छवी काले शिखर शैली निर्माण जुगु ख थैगु थापुदु मंगलबार पत्ती थ्याथास भक्तजन्त वेगु याइसा मेमेगु विशेष दि खुनु न भक्तजन्तेगु आगमन खनेदै अथेहे माघ महिना या त गनेद्य मास कथ क्यागुया अथे जुगुनी माघ महिना अपोया अपो धर्मावलम्बित गनेद्य दर्शनीय नीति वैगु ख जंगलीय तथ्वी निर्माण नातगु नैपुसे चोङ्गो लकसा वो थनय जंगले थिथि प्रजातिया छंग पंचितन खल्केफै नाप विभिन्न जडीबुटी व वनस्पति त नाप अनेक जातिया सीमा त नखनेदु युगे लंका थाइको थासे राम व रावण या युद्धय इले मूर्छा जुम लक्ष्मण्य उपचार्य नीति हनुमान मृत सञ्जीवनी पहाड लोना हगु इले छगु टुक्रा जमिने कुतुवंगु जुयाजन वही कुतुवंगु छगु टुक्रा लिपा जुजु प्रकाण्ड वन्य नाम प्रख्यात जुगु ख पुराने उल्लेख जुयाजंगु दु शुभमङ्गल्य ची कथा नाला त म गनेद्य या त निवातेगु थिथे संस्कार नखचख वो धार्मिक जाजोले न दक्षिपे नापलाक पूजा याइसा ज्योतिष शास्त्र अनुसार मंगल चौथी या त गनेद्य बार कथ क्यागुया जाजोले आधासा दिपाय इजुत्यंगुदु दिपालिपा हक्न थै विषया पुवंक रिपोर्ट स्यादी फै उखि आयत पल्ख दिपा
नेपाली पछित हाक्न छक ज्याजुले लस्कु सेनाजोना छिकपिन्छ सोयासना दिगु ख ज्याझ नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले सूर्य विनायक विषयले छगु विशेष रिपोर्ट नेवाचनागु ख आधासा सोयादिस थै विषय ल्याउँदनीगु रिपोर्ट विशेष आध्यात्मिक महत्व दुम थुम गणेद्य उत्पत्तिया विषयले छगु किम्बदन्ती थथेदु स्कन्द पुराण व वंशावली अनुसार थोय प्रकाण्ड बने गुणनिधि नायाम ब्राह्मण व ब्राह्मिणी ऋषि आश्रमे चोनिगु जुयाजन छनु इपि निमितिपु पशुपतिनाथ दर्शन याना लिहा वयव प्रकाण्ड बने ठेंका इपिनि कायमचा आकाछाका मन्त खनेना मेमेपी ऋषिमुनि तेसन उममचा यात वाकेत अनेक उपाय यात उगु बने चंगु मृत संजीवनी जडीबुटी प्रयोग याना वाकेगु कोशिश यात अनेक उपाय याना न उममचा माके मफुसेली ऋषि गुण निधि व जहान लीलावती निम्म थ मचाया लास जोना महादेव थावना वस्पोले आराधना यात इमिगु भक्ति खना प्रसन्न जुम महादेवन थ काया गणेश प्रकाण्ड बने जोना ध्यान नाचोंगुली गुण निधिया मचाया प्राण मंगु खसीका कने सुठे नाप्पा सूर्यया किरण नापालक्क गन खै अनहे थुम मचा ठेना गने देया भक्ति या तथासा मचा माके भइगु खकना महादेव अन्तर ध्यान जुया बिजात वस्पोली आज्ञा अनुसार कने खुनु सुठन हाप्पा सूर्यया ज लावो गुथासे थ मचाया लास थेना गने देया भक्ति यासेली उम मचा जीवित जुल सूर्य ज नापलक्क लागु थासे गणेदेव प्रकट जुया अनहे सिद्ध जुगु कारण थुम गणेश या त सूर्य विनायक थागु खधैगु किम्बदन्ती दु सूर्य विनायक प्रकट जुगु दि मंगलबार या चौथी खुनु लागु जुया थुगु बार या त गणेदेव बार कथ थौ तक न क्यागु यासा थुगु तिथि अथवा बार खुनु गणेदेव स्थापना जुया जंगु हरेक थासे भक्तजन तेगु भीड़ खनेदै
परिसरे भजनस्थल लोहिती फल्चा देवगह व थिथि देवदेविया मूर्ति तन पलिस्थाई नातगु खनेदु अथिहे विनायकीय न्यने छगु स्तम्भन खनेदुसा उकी देवने गणेदेय बहान छुन तया तगुदु थन सूर्य विनायकीय दर्शनीय नीति वनिगु त्वाथय थ्याथासे थिथि देवपिनिगु मूर्ति तन पलिस्थाई नातगु खनेदै थुमद्यय दर्शनीय तथासा भाग्य निर्माण जुइगु सद्बुद्धि प्राप्त जुइगु सूर्य थे तेजस्वी जुइगु वो मनोकांक्षा पुवनिगु जनविश्वास दु थन इहिपा अन्नप्राशन बुँदी वो छुन कथया विशेष अवसरे भक्तजन्त वेगु याई अथवा मेमेगु उत्सवे 1.25 लाख मतचाकी न याई थन देवपाला देश पालम्पा देवपा फया नित्य पूजा यागु कर्म न्याकावगु दु अतिहे रमणीय थुगुस्थल वनभोज नीति न प्रख्यातको थ्या खसा पर्यटकीय दृष्टिकोण न महत्वगु स्थल ख शिखर शैली निर्मित देगय गजुली पेखे थातुया पेम सर्पतन तया तगुदु देगय जख लिया थ्यान थस्वका तगुदु देगले पता छगु न बेका तगु खने दुसा पूर्वाभिमुख जुया बिजाना चोमगने दया चोस्स अतिहे कलात्मक व सुन्दर खनेदुगु तोरण्य चोस्स नाग पुइका तगुदु देगय खवेचोंगु फल्चा थनया स्थानीय देश न्यानिथ सुथनाप्पा भजन यानाचोंगु खंकिफई सूर्य विनायक चोस कथसा धावना थन छगु देग खनेदै थुगु देगले सूर्य विनायकमा विराजमान जुया बिजना चोंगुदु थन खमसपि मस्तेत माया दर्शन याकल थासा मचात खसैगु जनविश्वास दु थन श्रद्धा व भक्तितया भक्तजन तेस थ मस्तेत माया दर्शन्य नीति हेगु याई तुगु देगले शिव पार्वती विराजमान जुया चंगु दुसा दक्ष प्रजापति नापन स्वापु दुधाई थन त्वाथय लिक्कस गुफा छगु न खनेदु थन पुखुली नाग सया देना बिजाना चोम बुढा नीलकण्ठया मूर्ति न खनेदु धार्मिक पुरातात्विक व ऐतिहासिक स्थल सूर्य विनायकीय परिसर स्वनिगया सुन्दर दृश्य न खन्किफई छिसा सोयादिल सूर्य विनायक विषयले छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याछ निवा मसिका छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनेश गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुदेश चिताइले नेपाल च्यानल स स्यादी फई वहे कथ थुगु ज्याजो छिस नेपाल च्यानल एप प्ले स्टोर व एप स्टोर एवना डाउनलोड एना स्यादी स नाप थुगु ज्याजो छिस युट्युब न स्यादी फई थुगु ज्याछ निवा मसिका छित गठिताल
छुना कथया ख्यात सुझावे नीति सपुत यादि त इना प्यासे ज्याजो पाखे जी अनुसाना बाया भनेको उजाउ फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयस नदिस शुभ